Ikatatakot, ikakakarong at sipin mo signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at sipin mo signan mo. Yarap na kamaking ko as bumo emitiko usera mapatibong ekanumangot masiro ako'y kinumo at sipin mo. Ikatatakot, ikakakarong at sipin mo signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at sipin mo signan mo. Sikan man intuming aking eka manapuking bahin manaragul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo
Taning ginuming Kristo ng anak mo, mabibiyat magari kang bemot ng banal na Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat king libro ning dapat ding apostol. Inyang Pablo at Corinto. Misa na bengi, may nakit yang pamipatilip nuno sinabi ng Ginukeyo. Katatakot, bagkus sisundumuin kaya kang pamagsalita at kami minalog. Uling kayabe mo ko, naka anano balang nininuman. Uling keraklan ka rin tao king syudad dayti kanakula. Inya Pablo, may natiliya Corinto, kilub na ning pabanwat kapit na. Tuturo na ka rin tao ingamano ning Diyos. Kanitang Igalion, mitulduan yang maging gobernador Romano ning Akaya, ding Hudyo misasan metong la, de Pablo at delong king musgado. Ing taong iti nga nang sinabi, amo yutano rin tao bansang baking Diyos, king paralan ang makasalangsang, king yutos ning batas. Inyang magmulaning makibat Pablo, Igalion nga na may salita ka ring Hudyo. Nung iti, sanang pisasabihan makatungkol yaking metong akamalyan, o metong akrimen ang merapat, matulid at tutuing pakiramdaman da kayo, ikong Hudyo. Dapot, ang tinaning iti, piya manuan tungkol ya karing amano at karing lagyo, at king sarili yung batas, ikayo mismo insukat lutas kaniti. Ako malyaring munye kayatulan tungkol kareting bagye. Tinabi nung lulwal king usgado, pisaup-saup de isustenes, ing pamuntok ning sinagogo, at penumbok de arapan ning usgado. Dapot, iti enebitas ang pinsingan galiyon. Pablo, may natiliya pang kayabering kapatad karing Corinto, kay bat likwanala at miglayagya papunta Syria. Kaya Benori, Priscilla at Aquila. Dapot, bayo ya tinulak in sasakendo, may natayo ka rin singkreyo at pepasatsat na imbuak na. Ing amano ning Ginu. Salamat King Diyos. Dalit na pakibat, ing pakibat tamo po, ing Diyos siyang ari ni mabilog ayato. Ing Diyos yang ari ning mabilog ayato. Ikong sablang tao, makpak kayo, king mitmong tula, king Diyos, kulisak kayo. Uling Diyos sa katatas-katasan, sukat yung pitakutan, king mabilog ayato, yaing aring sakdal, degulan. Ing Diyos yang ari ning mabilog ayato. Pepay lalam no ring taong kaya katamo, at pasakop no ring bansa kaya katamo, yaing memili kilabod at kaya katamong tuknangan, abandi ng Jacob, abina ng kaluguran. Ing Diyos yang ari ning mabilog ayato. Papanik ning Diyos king trono na, busal ni masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanan niyang kapurian ing ari. Ing Diyos yang ari ning mabilog ayato. Talakad tamo puban parangalan ing mayap a balita. Itamungan po, mipako ka king krus alang-alang kaya katamo. Ing ginumi bangon et ibat king kutkutan. Alleluia, 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 alleluia.
inuman at iliya kaya kayungan. at kaya antimurin. Pumamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, tumangis kayo at lungkot. Dapat ingyato tumulay. Lungkot kayo dapat ingkaya kong lungkot, miyalilan tula. Neng dirin miraramdam niya yung metong ababay, malungkot ya uling dinatang na yung oras ng pamagkasakit na. Dapat potang abait na ni ingkayang anak, e na naaga na kaing kasakitan na delana na. Tumula ya uling abait ni king yato ing metong ay anak. Makanyan mo naman kaya kayo. Malungkot ko ngene, dapat pagkikitanda kayong pasibayo. Ating pusuyo, mikapnuan laking tula. E na adayo ning ninuman ing tulayo. At king Aldoita, alakong adaw nunemo nanuman kanako. Kapatad ing maya pabalita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya o Kristo. King nagyuning igpaampo ng anak po ng Banal na Espiritu. Amen. Good evening po. Good evening po, Among. Saying our goodbyes. Makananuta mo magpaalam. Saying our goodbyes are very timely because this coming days, this weekend, we will be celebrating Ascension Sunday. Pagsadyan tayo po, ing pamagbalik na King Banwang Jesus, pamanuli na banwang. Anyapin po king Ebanghelyo tamo sa sabihan na, but I will see you again, mikitang pasibayo, and your hearts will rejoice, and no one can take away that joy in you. On that day, you will not question about me, about anything. Anyapin po itay kaya katamong pigunaman, how do we say goodbye? Hingkay po kasi makalungkot itang potang ngeni, bipapag-texta mo, miss da ka na. Tinakon, did you already texted somebody o inaus mo na, miss da kayo? Kaplan tayo mikit pa si bayo. Sometimes I have friends, i-greet mo lang happy birthday, i-greet mo lang happy anniversary. And then may pag-text ko, pantunan ko at itang datangin panahon mikitikit tang pasibayo. Or sometimes I would say, I am looking forward to see you again. Totoo naman po ito. Lalo na king kailang batan tanang talagang mikikit, literal. Ing lawen-lawen nyo po, kare sisimba, akakita na kayo mulag yun, ang kay, salamat po ta mag-greet kayo kayong online. Salamat po tang kayo, keep in touch. Pero talaga, there is that longing. As if, bala mo, pantunan mo itang datang pasibayo, mikit-ikit tamo. Saying our goodbyes, actually, this is a title from one book that we used when we were in the seminary. And that title connotes rituals on how we can say goodbye. Rituals on how we depart and let go and go on. Today, our goodbyes are more difficult. Among those who are sick, I watched a CNN news clip about a town in a small town in Italy. They were crying because it's like a massacre in their town. Baliw po yung average age ng mga namatay sa Italy, average age 80 years old. And most of the old people are almost annihilated. Nagkaroon ng tsunami ng kamatayan sa lugar na to. And one of the daughters, ang iniiyakan niya, nagkasakit ang nanay niya. She was not able to visit her. Mahinang nanay niya. She could not even hold her hand. Until her mother died,
They could not even come up with the burial rituals. Sa atin po, when we say goodbye, we have our rituals. We have our wakes. We have our way of getting through the pain of losing and saying our goodbyes. And yet these difficult times of this, it's not only the lockdown, that dreadful experience of being alone and being separated. There are different expressions of goodbyes. In Germany, when they say goodbye, hindi lang kamukha ng ating mga paalam or the American goodbye, so long. But the Germans would say, I hope I pronounce it well, of Wenderschen. When we were seminary and we heard this from our teachers, of Wenderschen. The meaning of this goodbye in German means till we meet again. Hanggang makikita tayo muli. That is expression that when we say our goodbye, it is not an end, but we will see each other again. This is our way of saying goodbye. Also, isang halimbawa, in another country, in France, a more ordinary way of saying goodbye is a bientôt. A bientôt. It means see you soon. I will be seeing you again. Sa mga Kastila naman, adios. Adios vais. Going to God. Adios. Papunta ako kay Diyos. That our journey is going to God. Kaya lang, di ba, may panahon nun si Arnold Schwarzenegger nung meron siyang Terminator 2, no? Meron siyang movie Judgment Day. Hasta la vista, baby. Hasta la vista also means I will see you again. I will see you along the way. We will see each other again. It is reflective of our Filipino ways of saying goodbye. Pag tayo ay nagpapaalam, di naman natin sinasabing parang yung makatang paalam, parang very romantic, parang paalam. It's too foreign, in a way, very formal. Sa totoo, in our Filipino colloquial conversation, when you say goodbye, nabawa, may bisita ka, aalis na yung bisita mo, sasabihin mo, hindi mo sabihin paalam. Sasabihin mo, tutuloy na po kami. Tutuloy na po kami. Or, pwede mo rin sabihin, mauuna na po kami. Mauna na po ako. I will go ahead. Tutuloy na po kami. I will continue. Actually, in Kapampangan, it's almost the same. Malaos na ako po. Malaos is to continue, to pursue, to move on, to carry on. When you say goodbye also in Kapampangan, like the Filipino Tagalog, sabihin mo, muna na ako. I will go ahead. Our Filipino language express our understanding of our life, that our goodbyes, like many cultures, are not endings. Our goodbyes are not stoppage or a conclusion. It's not a termination. It's not something terminal. It's not the last stage. In fact, there is this book by C.S. Lewis. It became a movie, Chronicles of Narnia, Prince Caspian. Sabi po, when they were saying goodbye at the end of the movie with the King Lion, they said, there's no need to say goodbye. Wala mang kailangan na talagang sabihin mong paalam. Seemingly as if we will never be separated, the truth. Kapampangan goodbyes and Filipino goodbyes are not really endings. Malaos na ako po. Tutuloy na po ako. Di man sinasabing kawakasan na to. Tutuloy. I will continue. And this is our prayer. That as we praise our goodbyes, and like for instance, this Sunday, we celebrate Ascension Sunday. The apostles and Jesus, even Mary and Jesus, will be saying their goodbyes. But in the gospel, it tells us, look forward
to see you again, but I will see you again, and your hearts will rejoice. This is our understanding of our faith. Our goodbyes are not endings. They are simply a continuation. This experience of this COVID-19 is not an ending. It's not the period. It's not the stoppage. It's not the terminal life and expression of our hope. Life goes on. It continues. It will never end. Alam niyo po, yung bata tayo, di ba, sino po sa inyo magaling magbisikleta? Ako po, nagbisikleta rin ako. And usually, pag bata ka pa lang, pag may nagturong magbisikleta sa'yo, pwedeng tatay mo, pwedeng nanay mo, pwedeng kuya mo, ate, kapatid mo, pwedeng kaklase mo, kaya kaibigan mo nagturong magbisikleta sa'yo. Ako, magturong magbike sa akin. True friends, classmates. Usually, you start na inahawakan mo na yung bisikleta para sa'yo. When you start riding the bicycle, you start by holding, nakahawak sa'yo. And that is important. Baka hindi ka matumba, hindi ka masaktan, hindi ka masugatan. But later on, when you understand how to ride the bike, you already know how to be on your own. The real success in that experience of bicycle riding is not until that hand is holding on to you in there. It is when that hand is already not there. Pag hindi na nakahawak sa'yo, yung kamay na nagtuturo sa'yo, parang nakakatakot ng konti, but is that the way to go? Hindi man namin talaga iniwan. Tayo ay we are empowered. We were empowered to go on to pursue and to reach where we are supposed to go. I think this is a prelude to our celebration of the Ascension. Letting go of the Lord to His disciples, He was not afraid. For many years, He taught them, He was holding on to them. But His saying goodbye is not an ending. Actually, it's a fulfillment of allowing His disciples to carry on with the mission. May God bless us all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Inginupe pakit na ikatamo San Pablong, katatakot uling kayabe mo ko. Aduan tamo king ginutang Diyos, inggawa nakatamong ating kamalayan king dibino ng presensya, at king kapamilatanan niti makapakiraketa mo king kayang tula. Ngatang makibat, Diyos ning tula, pakiramdaman mo kami. Diyos ning tula, pakiramdaman mo kami. Ginon Diyos alang sigla, ing aldo-aldoming pamibebe. Parati mong ulit-ulit indaraptan mi. Busnan mong manakit ken tula kareti. Anti mo, indepatan mo, kilubning dakalabanwa, karing Nazaret. Ipanalangin mi kaya ka, o Gino. Diyos ning tula, pakiramdaman mo kami. Ginong mapamakalulo, may mut kami at eakalingon ing keking sarili. Busnan mong akit mi ing tune tula, king pamanyuyo mi karing aliwa, ipanalangin mi kaya ka, o Gino. Diyos ning tula, pakiramdaman mo kami. Ginong malugod, ingyato mitmuya karing taong danupan, karing taong atsuking kasakitan at mamamate, king kaya landampalad, pusnan mong abalura, indibinong tula, king paintunggol a pamanyubling mi, ipanalangin mi kaya ka, o Gino. Diyos ning tula, pakiramdaman mo kami. Ginong maligaya, magobra kami, balisa, at panamdaman ing kaya lang katahimikan. Ipagkalubos sa kaya kami, ing kapanatagan ning dibino mong grasya. Ipanalangin mi kaya ka, o Gino. Diyos ning tula, pakiramdaman mo kami. Di takpong katahimikan, adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Akad na kayo pong idaon din kaya katang kapasalamatan. Abayan niyo ko po kayong pamagpasalamat ko. Ngayon pong aldo iti, aldo nitang may stroke ko kayong 8 years ago. Pasalamat ko kayong Diyos, king grasya ning biye, miligtas. King grasya ning kanakong sakit ay alagpusan. Karing mo naman kapasalamatan ng Felix at Concordia Candelaria, karing wedding anniversary. Para king second wedding anniversary ng FJ and Abby Torato. At kasalamatan king Mercado family. Para king Aldo ng Kaybaitan,
kapasalamatan ng Concordia Candelaria, Justin Stephen D. Malanta, Cristel Ann Panganiban, para king 50th birthday Thanksgiving ng Raul Magdangal, Gerald Mojado, Flemery Jake Torato, 40th birthday, at kang Paul Lendel Cruz. Para king kayadwanan ng personal, Jenny Santos Valencia, Gemma Cruz, Fatima Gonzalez, Eva Tejada, Nicole at Maribel Lorenzo. Para king kapaldanan daring hanggang kaluguran tang masakit, Lolita Bautista Hernandez, Remy Benson Wilkerson, Ernesto Godoy Silva, Felipe Juan, Lance Garcia at Temi Bande. Para king ang lang nga hanggang kapainawan daring kaluguran tang miyango abie, Emmanuel Precioso Tejada, 40 days. John Derek Gabor, Rito Dingle, John Michael Estrada, Rita and Roque Garcia, Josefina de Rosario, Ermelo Torato, Belen Enriquez, Gloria Basilio, Maria Teresa Morales, Kits Lapid, Tomas Torres, Maximo Kiambao. Ginu, saupan mo kayang manalig king datang kang pasibayo, mo ke lalakwan, at itiyang kaya kaming kapanaligan, ing tunay kang manatiling parati king busalmi. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Anggapan mo, Ginoo, ayin ayapang mikeka tinape at alak mi alilan, yang adwan mikeka. Tanggapan mo, Ginoo, puso ding alipan mo alilan, kala mo papanatilihan, vemi bekam vemu. Tanggapan mo, Ginoo, puso ding alipan mo alilan, kala mo papanatilihan, vemi bekam vemu. Talakad tamo po. Manalain kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mo reting ayin iba't king kaya kang pamilya. Kaulan mi sanang matalik, ding biyempig kalub mo kaya kami. At akamtan mi naman sana yung pengako mong kalam alanganga. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayungan. At kaya ka ang Iyat timurin. nayo reng puso yun. Makayat nano, king Ginoo. Pasalamatan tayo yung Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matulit. Tunay pinagarapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati, numan ka rin, o igpa, Diyos nga langangat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pupurienda kayong lubos maragulatula, kaniting panahon ng pamaybayong biye. Inyang i-Kristo maging sakripisyo Paskal miya. Iya pamurin ng kaya kaming pari, kaya kaming talapan milatan, para kaya kaming kapayapan at kapakanan. I-Kristo ing biktima ay nang eni mataya kapilanman, ing kordero misan metena, mabibiya manggaman king alanganga. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo na yung mabilo gayato, kabang ding sablang koro ring angel karin banwa,
daralit daing ligaya lain makyabe kikalang tuknang dang pamamaya kapurian keka at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo, Diyos mayupaya. Mitnoy manwa, tilapwat, king kekang, ligaya. Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan. Wanyay daratang, kilagyoning Ginoo. Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan ni sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa natin ngayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ni Ginuming Kristo. Bayan mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepasalamat tsakeka, piraso na ebidya na karikayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya, iting kanaong katawan na mi daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan king waning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tagapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyek tayong misteryo ni kasalpantayanan. Ni Cristo Medea, ni Cristo Medea, ni Cristo Medea, at natangya pa. Inyang yan gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebien ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyeran mo kong matampang talaga darapan uban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuamong king kami nga sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metuning banal Espiritu. Ganakan mi o igpay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Obispo, ding sablang pari, ding hanggang malugod a susuyo, mga ding kaya bemi, sisimba king misang iti. Karing hanggang atsuking pibale-baleda, tanggapan mo po Ginoo, kay kaming kapasalamatan at panalangin. Yan akan mula naman din kapatid ming pepay naon at maninayang subling miya ding sablang mayango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye alanganga, ban kaya ba ng Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, Santa Rita de Casia, at ding sablang santo, tinupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamalataan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamalataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parang alan, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin ta king Diyosik pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katam. Ikpamiya Chubanua, di sa banyay lagyo mo, datang ke kami, ing kayayan mo, mi pamit banyay loob mo, ketiking yato at kimbanwa, mi
keipay sa bukid tukso nunay kabusking marong. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok. Malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban nga kasaupan ni kaya kang pakalulu. Parati kami kabus king kasalanan at biligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan at iligaya manggaman king alang-angga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nung nalawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo ang pambilugan at pangking kaburian, ika mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. I forgot something very important ketang homily ko. The Spanish, the German, and the French saying goodbye are like ours. Till we meet again. Tutuloy na ako. Malaos na ako. Pero it's only in a Kapampangan and Filipino language. It's also very unique. Our saying goodbye, the words of our goodbye, are the same words of our welcome. Sasabihin mo pag may alis ka na, malaos na ako. Pag may bisita ka, kumakatok. Malaos ko po. Pag aalis ka na, sasabihin mo, goodbye, tutuloy na ako. Pag nakarating ka na sa pupuntahan mo, kakatok ka. Tuloy po kayo. Our saying and words for goodbye and our words for welcome are just the same. Because we know whenever we say goodbye, there's another door welcoming us, an opening that awaits us. And this is our faith, and this is our joy. In kapayapaan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pasyag tamo po, biga kami itong tamo king kapayapaan. Kapayapaan po kaya ko nga. Kapayapaan po kaya ko. Kordero nin Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Yung kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalakoking kasalanan ng yato, nuwan laring mayaos, kay ngapunan na ng kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapot yagkasming amano mo, pumayap na ako. Dapat ting espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kakabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, mahigit kin sablambage, at pagnasan ko, intanggapan da ka. Dapot, impauli na nangining pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umiyak mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at syuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ing sarili ko keka. E mo sana ipaintulot, kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Ningginoy ang pastor ko, yang mga pno, ing kakulangan ko kapilan man, eko kagisanan, ulin sabla, kaya manibatan, Inggino, ya
ko ingino yang pasok ko yang mga pno king kakulangan ko kapilan man eko kagisanan uli sabla kaya manibatan. Siklod mo po. Orasyo Emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya ka kaniting pamangailangan mi. Ban ipanwalo mo kami, laban kaniting coronavirus, na marakal na inanguabye, at marakal naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkalam mo, para ka rin sablang tao amiyatasan, ban panigaralan impenibatan niting virus. Gawang masampat a paralan, ban naiwasan impamikalat na niti, ampon makapanintun lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mo lo, ring kaisipan, ampong gamat daring mitagulaling, king pamaningat kareting masakit. King mit mong lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman ka rin sablang manigobra, bang makapanintun masampat akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para ka rin sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan lo, bang manubalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalob mo, ingkala mo, para ka rin ikakayap daring sabla, ampong makabiye masampat asaw, ka rin pamangailangan do. Iti ang adwan mi, king kapamilatana, ning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mababye ampong mag-ari kambe mo, king kametungan ning banala Espiritu, Diyos manggaman, king alananga. Amen. Nuan na Maria, kamasmas ding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Panalangin mo kami. talakad tamo po. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. manalangin tamo. O igpaming malugod, ingatan mo sana reting niligtas mo kapamilatan ng Kristo, ikeng mikabus kapamilatan ng kayang pamaylasa at kamatayan, parati kaya sanang magsaya kikayang pamanyubling mebye. Uling niya, inginumi, manggaman king alanganga. Amen. Mapali po ngeni. We are into transition from summer to rainy days. Mumuran pero mapali rin po. Madakal ko po babalitan ng kay Lililyula, Timpo Security Card from Quezon City. Magbisikleta yung at yung Gantipolo, may atake yan po. Neng kahit pulis lang mismo, kaya pali, chula kelwal, Marililyula po. Bukod ay taluluwal kayong bale, sana we keep ourselves fresh, parati tapong miminum danong. Nung atin takala danong, pwede taman dito, bantang presko, di pong lalo na kay katam, dakala po rin babalitan ko, mas stroke, yung heat stroke na po. You take care, panalangin dako po, at magintasan ligtas, ang pong mapayapa. Inginu manatili kaya kayungan. At kaya ka At antimurin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Ngigpa, inganak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa, midawone, umeta mong malaos, mituloy, king kaya katang pamaglakbe, kimbiye. Salamat, King Diyos. Itamuing kayang balayan, ikaw na kayang mapastulan, pakati punta